Zdravo dragi moji i dobrodošli u Do Yourself inspiraciju. Danas ću vam pokazati jedan veoma jednostavan okrugo šal koji se navlači preko glave i koji se uvija jednom oko vrata. Šal je jako mekan, počeo sam koristila jako debelu vunicu za heklanje. Vunica je jako šarena, počinje u tamno plavoj, zatim prelazi u svetlo plavu, ljubičastu, crvenu, žutu i neku nijansu zelene boje. Sve dugine boje koje su malo izmešane. Koristila sam suglu sa brojem 10 i isekla sam ovaj šal u vazdušnim i mrtvim petljama. To je jako brza mustra, jako brzo ćete to iseklati, a sad ćete vidjeti kako se to funkcioniše i koju sam vunicu koristila za to. Koristit ću ovo klupko ovdje, to je mandala vunica marke Lion Brands, Thick and Quick za brzo heklanje ili pletenje. Veoma lijepe boje se ovdje nalaze, počevši od plave pa sve do zelene boje. Ovdje možete vidjeti kako ide redosled boja. U sličnom su redosledu kao dugine boje. Mislim da su sve ove boje prisutne. Počinje u tamno plavoj, a završava se u zelenoj boji. Ja ću ovaj šal iseklati i koristit ću suglu sa brojem 10 za heklanje, kao i što je ovdje navedeno. Ovo klupko teži 150 grama i dugačko je skoro 80 metara, 79 metara, sadrži 100% akrila. Pripremila sam već svoj korački metar da bih mogla okrugo šal da napravim. Napravit ću dakle jedan lanac sa vazdušnim petljama na početku. Prilično čvrsto namotano. Napravit ću jedan lanac dužine 65 do 70 cm otprilike, a ujedno ću i brojati petlje. Jedan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moj prvi utisak je da se veoma lako hekla s ovom vunicom. Vunica jako lepo klizi na iglici i savršeno ide uz iglu broj 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I to ću već izmeriti. Tako, 30 vazdušnih petlji i već imam ovdje oko 40 cm. Dakle, moram još malo da dodam. Mislim da ću oko 50 nizati. 33, 34, 35, 36, 37, 50 petlje sam nanizala. Izmjerit ću sada lanac. Da, ovdje imam oko 65 cm. Kao što sam planirala, to mi odgovara. I u prvom koraku ću ovaj lanac sada spojiti u krug. Lanac ću postaviti bez uvijanja na stol. To znači da ovaj bot u obliku slova V mora da gleda u jedan pravac i ne sme nigde da se izokrene. To sam tako uradila i sad ću opet ovdje u prvu petlju dobodem i spojit ću oba kraja u krug. Tako sam dobila jedan krug, a sad ću napraviti 3 vazdušne petlje. Jednu petlju ću preskočiti i u narednu petlju ću dobodem. Tu ću napraviti jednu mrtvu petlju, samo provučemo nit, ponovo pravimo 3 vazdušne petlje, jednu petlju preskačemo i u narednoj petlji pravimo jednu mrtvu petlju. 1, 2, 3, jednu petlju preskačemo i ovdje pravimo jednu mrtvu petlju. 1, 2, 3, jednu petlju preskačemo, ubodemo i pravimo mrtvu petlju. 1, 2, 3, jednu petlju preskačemo i pravimo jednu mrtvu petlju. I to ću tako do kraja reda iseklati. Nakon jednog reda sam opet stigla ovdje na početku, kao što možete vidjeti ovdje nastaju ovakvi lukovi iznad lančića sa vazdušnim petljama. Veoma jednostavno. Nalazim se kod prelaska u naredni red i sad ću opet 3 vazdušne petlje iseklati i onda ću ovdje ispod ovog luka dobodem i tu ću napraviti jednu mrtvu petlju. Zatim opet 3 vazdušne petlje, ponovo ubodem
u naredni luk i pravim jednu mrtvu petlju. Dakle, uvijek iznad ovih mrtvih petlji iz prethodnog reda pravimo po jedan ovakav luk. Uvijek idu po 3 vazdušne petlje, zatim ubodemo ovaj luk iz prethodnog reda, tu pravimo mrtvu petlju i opet 3 vazdušne petlje. Ubodemo u šupljinu i pravimo jednu mrtvu petlju i opet 3 vazdušne petlje. Ubodemo i opet pravimo jednu mrtvu petlju. Ubodemo i pravimo mrtvu petlju. I to ću tako nastaviti dok ne budem utrošila cijelu klupku vunice. Kao što možda vidite ovdje kod ovih lukova ide još više na gore. I to jako brzo, pošto je i vunica veoma debela. Nastavit ću sada malo sa heklanjem i pokazat ću malo kasnije kako će boje da se menjaju. Kako će izgledati redosled boja. Pretpostavljam da je ova vunica obojena. I da ovdje nemam nekih čvorova, već da je cijela nit iz jednog dijela. Nadam se da je tako. Stigla sam do ovdje, imala sam tamno plavu boju na početku, a sad imam svetlo plavu boju. Ovdje možete lijepo strukturu od ove musle da vidite. Sad će se desiti još jedan promjena boje. I to ću vam sada pokazati kako će to izgledati. 1, 2, 3. I ovdje se već pojavljuje nova boja. Opet 3 vazdušne petlje. I već imam potpuno novu boju. Dakle, kao što sam rekla, vunica je obojena u potpunosti. Imam i male šarene tačkice kroz cijelu vunicu. Boje se jako lijepo nadovezuju i uklapaju. Ovo je bordo boje, rekla bih, neka nijansa ljubičaste boje. Nije to pravi redosled duginih boja, jer dugine boje idu malo drugačije. Imali bi onda plavu, pa zelenu, žutu, narančastu, ne, plavu, zelenu, narančastu, crvenu i onda ljubičastu boju. To je ovdje malo izmešano. Plavu i zelenu boju imamo s polja, a prelazak u sredini. A mislim da ovdje ni nemam narančastu boju. Nastavit ću sa heklanjem i onda ću vam pokazati završni red. Ostalo mi je samo još malo u zelenoj boji. A ja ću sada još jedan završni red da isheklam. Završni red ću odraditi kao i prvi red. Dakle, opet ću manji broj petlji napraviti. Na početku sam po jednu petlju uvijek preskočila i onda sam po 3 petlje pravila. Dakle, imala sam uvijek po jednu više. Sad ću napraviti 2 vazdušne petlje i onda jednu mrtvu petlju. Zatim opet 2 vazdušne petlje i jednu mrtvu petlju. Time će završni red biti malo uži, jer šal inače ima malo veći volumen. Samo su početni i završni red malo uži od ostalih. I tako sve do kraja reda, dok ne budemo opet stigli na ono mjesto gdje smo počeli. Razlika se sasvim dobro vidi, ovdje gore je malo uži red, a ovdje dole je malo većih lukova. Tako, isekla sam to do kraja reda i sad ću nit da skratim. Nije ostalo još puno, samo par centimetra. Nit ću sada u potpunosti da izvučem. Dakle, izvučemo nit. I onda ću iglu u prvu petlju da ubodem. Tu ću i nit da uvučem
I onda ću nit u prethodnu petlju da ubodem. To je jedan mali trik da bi ovdje gore ova šara bila jednaka. Ovu nit možemo sada da ušijemo, kao i početnu nit također, koja leži ovdje. I time je šal već gotov. Pokazat ću vam ga sada. Boje se jako lepo nadovezuju i uklapaju. Šal je jako šaren. Kada ga ovako skupimo, onda je on jako gust i debeo i sigurno jako lijepo greje. Čak se i moja ruka ne može toliko dobro vidjeti ispod ovog šala. Šal je jako mekan. Igla broj 10 savršeno ide uz ovu nicu. Šal ima veoma lijep volumen, veoma lako sam ga iseklala samo vazdušnim petljama. Jako brzo sam ga iseklala. Za nešto manje od sat vremena. Oko sat vremena vam treba za ovaj šal. Nadam se da vam se dopao ovaj video i da vam se dopalo ovo uputstvo. Hvala vam što ste gledali, do Self Inspiraciju. Ukoliko želite pogledati još video snimke, molim vas posjetite moj kanal, pretplatite se i molim vas podijelite ovaj video sa vašim prijateljima. Vidimo se sljedeći put. Ćao!